One, ing sang kring pen action. Disyam. Alah, media pun itu pilih adu itu. Kadang kan? Karena pindah deh, Pak. Under Boitalangso Police Station on 12th of this December has arrested one Dipendro Phangcho of Chinpong Rongkarbi. He was arrested and he was taken to the police station and he was tortured like the criminals. Actually, he was innocent. He was just a driver. But he was tortured in the police station and unfortunately he passed away on 13th of December. So because of this, we the All-Party Hills Leaders Conference, the Central Committee has organized protest and demonstration in Dipu and also in Hamren in order to get justice for the killing of innocent people and like Dipendro Rongpi. And this is not only the first time that Assam police is torturing the innocent people. We have found many cases, we have seen many cases, especially in Karbi Anglong. They are torturing, they are giving harassment to the innocent people. They just arrest the innocent villagers who don't know anything, who could not speak Assamese language, who could not speak Hindi, and who could not even speak English language. Because of this, they used to arrest the innocent people and they used to harass them, they used to torture them. And we already had a memorandum with us, and we are going to submit this memorandum to the Union Minister, Home Minister of India, Sri Amit Shahji, and also one memorandum will be going to submit to the Chief Minister of Assam, Sri Dr. Himanta Biswa Sarma. And until and unless we get justice, we will continuously struggle in order to get justice for Mr. Dipendro Phangcho. So, according to your knowledge, what is the reason for arresting that deceased person? As per the report we have got from their families, actually Dipendro Phangcho, he was just a driver. There are some 3 persons, I think from Boitalangso, who hired a vehicle, a small vehicle like a Tata Mobile or something. They were hired and they took the vehicle along with Mr. Phangcho to Chinthong, a place called Singdoloi near Ulukunchi. And when they reached Singdoloi, the driver, Mr. Phangcho himself, was slept in his vehicle. But the 3 persons, according to the report from the police and according from the families, we got that the 3 persons, those who hired the vehicle, they have collected some iron from the nearby by the road. And because of this, the village defense party, they have informed the police, the Ulukunchi police. And the Ulukunchi police, they came and they have arrested Mr. Phangcho along with those persons. And we got a report from the villagers, actually from the families also, that Mr. Phangcho was tortured in Boitalangso police station, not in Ulukunchi. So the officers in charge of Boitalangso police station is responsible for killing or for the cold-blooded murder of Mr. Dipendro Phangcho. And he should be arrested and he should be punished as per the law, as per the Constitution of India. যে সেইদিনাখন ৰাতি তেখেতৰ গাড়ী লৈ পেলাই যি বড়ো 2জন আৰু কাৰ্বি এজন হায়াৰ কৰি লৈ গ'ল। তাৰপাছত তাতে লোহা কাটি আছিলে। এনেকুৱা অৱস্থাতে দীপেন্দ্ৰ ফাংচোটো গাড়ীৰ ভিতৰতে শুই থাকিল, কাৰণ সি নাজানে যে চুৰ কৰি আছে নে কি কৰি আছে, তেখেতে নাজানে একেবাৰে। পিছত VDP আৰু
লোকেল তাত যিটো নেকি ভিলেজাৰসকলে ধৰিলে বড়ো দুজন আৰু কাৰ্বি এজনটো পলাই গ'ল তাৰপিছত দীপেন্দ্ৰ ফাংচটো সি গাড়ীৰ ভিতৰত শুই থাকিল হোৱাৰ কাৰণে তাক ধৰিব পালে ধৰাৰ পাছত উলুকুঞ্চি পুলিচ ষ্টেচনত লৈ আনিলে আনাৰ পাছত তাত একো নামাৰিলে একো নুসুধিলে উলুকুঞ্চি পুলিচ ষ্টেচনৰ পৰা বৈঠালাংচু পুলিচ ষ্টেচনলৈ লৈ আনিলে লৈ অনাৰ পাছত তাতে বহুত টৰ্চাৰ কৰিলে তেখেতক আমি শুনাৰ মতে বহুত মাৰিলে আৰু মাথাত বহুত আঘাত পালে বুলি কৈছে মাথাও ফুলি আছে বুলি কৈছে আমি শুনিছোঁ এতিয়া বৈঠালাংচু পুলিচ ষ্টেচনৰ পৰা হামৰেন লৈ যোৱাৰ পাছত এতিয়া হামৰেনতো সি ঢুকালে আমি আজি APHLC অৰ্থাৎ অল পাৰ্টি হিল লিডাৰ্ছ কনফাৰেন্সৰ পৰা এটা দাবী যি দীপেন্দ্ৰ ফাংচো যি ঢুকালে সেই মানুহজনক যোনে অত্যাচাৰ কৰিছে পুলিচসকলে তেখেতসকলক অতি সোনকালে এৰেষ্ট কৰিব লাগে আৰু তেখেতসকলক লাইফ ইমপ্ৰিজনমেণ্ট এইটো দিব লাগে আৰু তেখেতসকলৰ চাকৰিৰ পৰা পুলিচ চাকৰিৰ পৰা এইটো অতি সোনকালে টাৰ্মিনেট কৰিব লাগে এইটোৱে আমাৰ দাবী অত্যাচাৰ কৰে ইয়াত ক'ৰবাত চেকিং কৰিলেও সিহঁতৰ মাতবোৰ সিহঁতৰ কথা পাতা কিবা কিবি এইটো ভাল উচ্চাৰণ নহয় আমি সেইটো গম পাইছোঁ পুলিচবিলাকে এইটো পলাইট হ'ব লাগে ইণ্টেলিজেণ্ট হ'ব লাগে অবিডিয়েঞ্চ হ'ব লাগে তেনেকুৱা স্বভাৱ নাই কিন্তু আমি দেখিছোঁ আমাৰ ট্ৰাইবেলসকলৰ কাৰণে বহুত অত্যাচাৰ কৰে কাৰণটো হ'ল আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ লিডাৰ্ছসকলে MP-এ হওক বা CM-এ হওক বা EM-এ হওক তেখেতসকলে জানে যে কাৰ্বি আংলং লিডাৰ্ছসকলে শিক্ষিত নহয় আৰু আইন কথাটো একেবাৰে নাজানে সেইকাৰণে আমি যি কৰিলেও সিহঁতক আমি কৰিব পাৰে এনেকুৱা ভাবে নেকি সেইকাৰণে আমাক এনেকুৱা অত্যাচাৰ কৰিছে চাগে আমি অসমত থাকিও আমি একেলগে আসামত থাকিও কাৰ্বি ডিমাচা গাৰো কুকি মাৰসকলে অসমীয়া কথা আমি ভালদৰে আমি ক'ব পাই আছোঁ এতিয়া কিন্তু আমি যদি চাব গ'লে বৰাক বিলে কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত যদি চাব যায় তেনেহ'লে তাত অসমীয়া কথা একটা শব্দও নাপাব বজাৰত গ'লে চব বাঙালী চব বাংলা কথা পাতে বজাৰতো কিন্তু আমি ইয়াত কাৰ্বি আংলঙত থাকি আমি অসমীয়া কথা কৈ আছোঁ কিন্তু আমাক কিয় নিজৰ মানুহ হিচাপত আমাক নলয় বা ব্যৱহাৰ নকৰে সেইটোৱে আমাৰ দুখিত সেইকাৰণে আমি বুজি পাইছোঁ যে নাগালেণ্ডসকলে এসময়ত আসামতো নাগালেণ্ড মিজোৰাম ত্ৰিপুৰা মেঘালয় একে আছিলে কিন্তু সিহঁতে পৃথক ৰাজ্য পাই গ'ল তেখেতসকলেও যদি আসামত যদি থাকিলে এই দুখ কষ্ট ভুগিবলগীয়া হ'লেহেঁতেন সেইকাৰণে আমি দাবী কৰিছোঁ যদি আমাক যদি ইমান চাব নোৱাৰে তেনে অতি সোনকালে আমাক পৃথক ৰাজ্য দি দিয়ক আৰু আমাৰ APHLCৰ পৰা এইটোৱে দাবী যে আমি এনেকুৱা যদি আমাক অত্যাচাৰ কৰি থাকিলে আমি অসমত নাথাকিম আমাক পৃথক ৰাজ্যক দি দিয়ক আকৌ থাকিবও নালাগে এক মাহৰ আগতেই আমি ইয়াতে এই চেমচন সিং ইংতি পাৰ্কত আমি বহি পেলাই আমি প্ৰটেষ্ট কৰিছিলোঁ যে লাংলকটো যিটো নেকি মৰিয়ম ৰং পিপি তেখেতক বহুত পুলিচে অত্যাচাৰ কৰি কাপোৰ কানি খুলি পেলাই তেখেতক গুৰুৰ পিটন দিয়াৰ নিচিনা পিটন দিছিলে সেই সময়তো আমি ইয়াতে প্ৰটেষ্ট কৰিছোঁ আজিও আকৌ এই অৱস্থা আজিতো মাৰাৰটো বাদে এতিয়া ঢুকালেই মানুহজনৰ সেই গতিকে আমি এতিয়া মেমৰেণ্ডাম আমি আমাৰ আমাৰ ডেপুটি কমিশ্যনাৰ হৈ আমি হোম মিনিষ্ট্ৰীকো দিম আৰু চিফ মিনিষ্টাৰকো আমি মেমৰেণ্ডাম আমি ছাবমিট কৰিব যাম গতিকে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ অতি সোনকালে যি পুলিচসকলে
দীপেন্দ্ৰ ফাংচুক অত্যাচাৰ কৰি পেলাই মাৰ্ডাৰ কৰিলে তেখেতসকলক অতি সোনকালে এৰেষ্ট কৰিব লাগে এইটো আমাৰ দাবী ধন্যবাদ Pitiapot nili tumahin pen pin remlu lasi inut abang puapan le neplo pulo tang te lo tengke custody pulo dei police atum jong si arrest det pen thana police station man note police custody pulo la pen magistrate atuma thengno chipon det pulo tang te magistrate hala bangke custody bu posta men non bangke police custody along si doko lasi police custody long nang kili lo pulo tang te police tuma responsibility bangke a responsible anghor arpu bangke crime le claim that kehin le claim that sa latum khan safe nang ji mane protect nang ji hada lasi non bangke alang le tum bangke neplo ladak bangke ke thenge chok pensi pichilot lasi Indian Penal Code along section 1.511 section do kadu kawi pangrum pet haladak police atum phan pite je nang tum hilepen apomot bodak tokte kebong pen theng lamu akeng theng pen noi punna hokta tokte Indian Penal Code along Indian Penal Code pulotang te India angkang pi kang sai aron ke thinai lu Indian poke India angkang pi hano penal poke punishment ipi hasti ki pia lo code poke akita halat so angbong pen 511 section do halabang so a section angdeng pia long pithinoi punna hoka tokte der posila ke lo karkan lo aron karkan lo lasi ilitum Assam Police apan ke than kang tung mate ki pukang tung mang kailan lo aprang si Assam Police atum aron amethang aron abang cipurhi pameni la ki purhi pe meme pena jok ilitum karbi mate inglong aso atum ke kisung phodunang ber inut chochelo apong lason ki pithi dupik lasi ilitum pin rem lo lapen the Assam Police Act 2007 halake police atum rong arat pen kukuson si kidil nang jima ke claim nang jima phala so arondo the Assam Police Act 2007 haladak section 46 47 48 long lang non ali tum purhi plilore theglong ji je haladak ke police atum arpu mate anghor public atum pen ke map tik nai pusi rat atum hormu dei movable polotang te gari motor ta hai immovable pote la longle phelang lo a property lahai am ta kerai kom dunangji including life product tok do life polote muni tum apran kirai dunangji tumsi non ke muni tum han pichirong polotang te ame thangsi alo kachar kanlu lapen human right ateng muni tum han kirai kom budo human right alo do hala so teng polotang te even handcuffan ta muni na tumban arian ta ingcina he kuli pen ing nalong di bisa dak to polotang te la so x mate la so lo pen ateng manang lo polotang te alang ni tumbang ke il tumhan lang red lang ailo lapen Indian a constitutional long itum lang lo polote article 19 20 21 22 la article li along ni 19 20 21 22 along itum porhi pe melote theklong po right to life along ke ake hai karlitang dipendro phangcho bangke alangli hanpithi lo report right to life mane alangli ta kereng dunang ji bareng dun ta me constitution long kipi labang so ajak kong ke enjoy dun long le dalu mate alangli chehar jak long le dalu lasi nile tum ka di mana bangke Indian Penal Code long ta tokte ni hanpithi ta me poke lapen police ekalong ta tokte Indian constitution long ta tokte la so posi la kipithi lot abang umat si haladak in charge ma office in charge ma di halabang arpu do veklo mate adai do veklo lapen laki pithi veka bang aphan ke inut punon bahini punon ko anma adai ke do tuman ke nitumang ke jail tha veknang po lapen hasian si pinai itum ka dimana bang hasi lapen minimum ong in nice ta maximum ke nitum ke hang to death lo lapen minimum bang ke ko life imprisonment kai arjon jelar lut thapnaji athima lason claim bom lo polotang te punishment pp polotang te monon kibang jelang ani tame claim bom kasi hasi kali polotang te life imprisonment kai arjon jel beng na polosong lapen isi kachuning ribang la hanlo thilo rabang non pereng chu thek thelo aposi a hem asoratom phan state government pe Assam Police polotang te lake state government tum compensation laking koi tame lak thom kep tame pi tek nei la phan ke
la nitum aki hang lo nitum demand lo lamang ke lapen la ke claim ve katum han ke hasti pivek nang pu lapen eson ilitum ako kipu kang tumo bang kalahan lo non ilitum di karbi pulotang te kilang red kilang ay la posondo kai kita me inglong aso tumhan pulotang te la ke pipot pulotang te ituma lidar ki luopot la MLA tum hedi nona sonson ke MAC tum si a place along visit dam si inquiry dam nang po MLA pulote member of legislative assembly puloke law making body along dodun la tumta la hai tum si dodun clip pulote ko matum sinang jidan pidun la sin iltum non BJP government jasimet punang ko kiputot bukan kali lu sedame arpudo vekpen keciklem clear pot ang tumatan nili tum pinlem lo las nili tum pinya memorandum mang kala lo especially Rajnath Singh pan penong lo hala da komunisian itum pilipo through deputy commissioner pen ladak pen silo tu po chief minister panta lasi labang so putak mangke strict legal action enangji pusi nili tum ahin pen tuning report lapen lakang sailong litik ke nili tum ke chesong pon bom lage lapen ko mas ke chok chema adai ke do vek pan bangke IPC pen Indian Penal Code pen life in prison kali polote hang to death kok hati bek nang jate jan monon hik kiceklem ha hedia jepan lapen karbi karba kaso teman kelang rem red dia jepan la bangke nitum che songpon bompo besi herang ke heng nuta ini tum Justice! We want justice! 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 Chalo pancho pangkapitan polis atau pan isai menji. Depan pancho pangkapitan polis atau pan isai menji. Asal polis hai hai. Asal polis hai hai. Assam police go back. Go back. Go back. Assam police go back. Go back. Go back. Assam police down. Down. Assam police down. Down. We want justice. 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 We want justice. 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 We want justice. 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 Six of the long live. Long live. Long live. Six of the long live. Long live.